Njengoba manje kungiyoke inyanga yenhlaba lekungiyoke inyanga yelicapho laba ke benhlangano yeRock of Hope bakukhanzeke kubalulekile ukuthi bahlangane ke bakhulume indzaba yekuvela khona ke esiveni nangekuthi ke bamukeleke khona ke esiveni. Sikhulumisene naLindelwa Dlamini Long Advocacy and Communications Officer kuyoke lenhlangano lochazile ukuthi babhekile ukuthi ke eMaswati aphume ngetinkani kutawusekela wona ke lo msebenzi. Umsebenzi lesitaba namhla ka-25 June 2022 lokuyi Pride eSwatini. So ke iPride eSwatini ilanga lapho khona abantu laba LGBTI, if I put it that way, lapho khona ba celebrate i-diversity nebumfu babo, and depends ke babese ke sekuba i-period lapho khona si raise awareness nge-inclusion ngoba sike sabona lana ngaphambilini ukuthi ke bamfu laba LGBTI bahlukubeteka discriminateka and stigmatizeka because of who they are. So ke sithi ke lele langa lekuthi lapho khona sihlangane sonke sithi ngithi donate indzaba sikhulume ngeziraise awareness sisho phela ukuthi cha nathi sibantu and simaSwati and siyadeserve ukuphila la vele singabantu lelo, if I put it that way. It is very important ukuthi sibuke ngapha lapho ukuthi the coming together of lama organizations is so that sitokhona ku raise awareness, sitokhona reach abantu babe baningi, and to make people understand kangwane ukuthi i-pride ayisiyo yebantu laba ka LGBTI kuphela. However, i-pride is for sonke simaSwati to embrace each other, because diversity doesn't only come because we different orientation, sexual orientation or identity. Ngakulolunye ke luhlangothi sisanda mavimpela longu Executive Director noma ke eSwatini Sexual and Gender Minorities uchazile ukuthi ke kulomsebenzi kumukeleke wonke ke noma ke lonke luhlobo lwebantu njengoba ke sonke singewo ke eMaswati. Indzaba nje labagcizelele kakhulu kiyo ngiyo ke indzaba yokuthi wonke umuntu unelilungelo lekuphila lapha ke emhlabeni, ngakho ke akugwemeke kubandlululana. Nginohlanhla Twala itintsabende eMaswati Channel embikweni lesiqoshelwe nginontombeko Thabetse kaManzini.